di dalam, di punno, ken tibiyang. Pagkabigat kada iti gagayem ken nagkamatsa mata nasayaat ken nasarunak kayo amin iti daytoy aldaw ti Domingo mula ang aldaw ti lawas ti panagdaydayaw ti Dios dagiti gagayem iti tangapang Samuel Alejo Pagsagi Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Ang kami di Church of Christ nga daan iti balaya pagdaydayawan iti Rubio Galimuyo Ilocos. Bigbigan mi nga ti Church of Christ Nairobi. Man iti panawas kasabada iti apostol Bigay Jerusalem. Kaya nagdaydayaw na ito iti kinapudno. Truth and Spirit. Ang daydayaw na ito iti Spiritu kaya iti kinapudno. May pasal iti nasanto na surat, John chapter 4 verse 24. Ken kastaman nagdaydayaw iti umisungal daw. Ken iti mayan nato awagas. Nga isuita ti maysa kada iti tubigo ngiti pagsaritaan. Apay asaan nakasapulan. Wenno palubusan ka iti Dios ti instrumento musika iti panagdaydayaw ken kuana iti undangal daw ilawas. Gan uray pay kada iti dadumang daw nga dali iti schedule iti Assembly di Church of Christ Brother Ray. Sa pagarigan iti Wednesday Assembly no mangiwayat tayo iti Assembly di daytang daw kinagpaisura rabi dayjay bro. Alas 7 iti rabi kin mararami dayto kada iti pagtalngan. Dagiti kamkamang depende no sino ti mang host. Kadito no Miyerkules sa sino ti host Brother Ray. Kapsateng Gabriel Gambon ni Jai Tokgo. So enjoy kayo the Assembly di Church of Christ. At dapat di gundaway nga maraming mo lang Assembly di Chapel di Church of Christ di Rubio Galimuyo Ilocos ng most of the Wednesdays of the month. Kag marami di Wednesday Assembly kada iti pagdalan. May basar iti schedule ken voluntary nga mang-host nga pamilya. Imag Brother Ray. Iti na ito nagundaway sa ratayon di may isang tubig o may tayo narugyan. Dahito iti instrumento musika kasapulan ka di dahito iti panagdaydayaw iti Diyos. Kan palubusan ka di Diyos dahito. Unang palubusan ka di nasanto na surat. Tabigbigan tayo at authority ti Diyos. Kag iso ti nasanto na surat. Iso ti pagkabasaan. Noon niya di imbilin na. Na, kaya isang na kayong bilin, syempre. Kaya kastaman, kaya so the authority. Autoridad tayo ita, katawan sa balin, usahan niya ti Diyos, babae ti sa una. Kaya tiwagas ti panangisalakan na kadagiti tao, at babae ti Ebanghelyo. Saan na kasi di panawon na po tayo sa Kristo, may salakan latang doon niya, di makita na. Nga, kasi di babae nga pulos ita na. Tapos na dyan ay tulisan ni Cruz. Kan kastamat kadagiti na dumupay nga insalakan na. Dajay Canaanites nga dajay taga-Kanaan na babae nga insalakan na babae hindi dakkel pamati kami dito nga babae ket kuna natin pamati maulo ti tarigagay mo marami di pa nakaagas na anak na nga nagunggan iti sa iro babaan iti Ebanghelyo lang tiwaga sa panangisalakan ti Dios kada tayo tamanan ni Apostol Pablo Roma chapter 1 verse 16 Brother Ray tadyak ibain Ebanghelyo una na taiso ipan nakabalin ti Dios ang mga isalakan iti panggal maysa umuna dahil ti Hudyo kasama ka dahil ti Grego uno dahil saan nga Hudyo sundigi lang Ebanghelyo ti pamuspusan ti Dios tapno isalakan na ti tao hindi sakbay ti layos hindi panawan dadan kineba panawan ni Noe kaya tidak tumapay di nagkrat di taon ni Lubong ken sinarad ti basol ti Lubong insalakan ti Dios ni Noe
ken ti pamilya na babaan iti Danom. danong. Wan, insalangan na babaan iti danong. Tanong ako'y kumatinaramat na brother Ay, awan na bati ah. Ako na bate. Oo, naman na. Iti dijay naramit na nga daong. Uwan na ha, naman na. Maganda yan. Ang danong tinaramat na gapuna pinagaramid na ni Noe iti daong. Apay, wan tatanong tinangungaw na kay iti simubukal sa katawan iti day nga panawan ket babaan iti day tadanong. Nga sana man ano niya daw. Wine. Tungtung paulang data, aglaylayan data at naisagsad iti bantay ararat. Ararat. Iti na yung gugdamay, brother Red, naman kita hindi na doon mga arguments. No apa ya sana kasapulan ti instrumento musika, iti managdaydayaw ni Diyos. Ngam po na brother Red, baka naman, basit labanan day ka. Kan saan man ngayon pare dito, sana ngayon baga na saan kayo nagaramit. Saan kayo nagaramit? Saan na ngayon baga kas na bro? So, kasano garo, di man ang kaming tayo pinaytaan. Wine. Idi no sublian taman brother sam jay bagam nga ni Noe ket nagaramit ti dao ngaya. Napinta sa ka dayjay nga dayjay ti pangalaan taman dayjay panakilawlawag na kadagiti dadduma. Wine. Hindi namin sakbay nga naglayos. Adal ni Patlaag ni Diyos ni Wine. mga ramit tayo dito. Wine. Yun sa balipan, nang specify nang it is specific akayo. Wine. Kamuna na go for wood. Muno Ilocano, sidro. Nandiyan ka mo, no? Apa yung sidro? Go for, ano na English? Mga ramit ka, iti daong babaan iti kayo a sidro. Ano? Babaan iti go for wood. So, nag-specific. Nag-specify. Imbaga na no niya kayo. Dahil Maramat. Natipkar di sa ka. Natipkar. Natipkar din ako. Natipkar dagay napipinta sa kayo dagay ay. Ngam ako yung saan ka dahil tinaramat ni Noe. Manta dinamot nga minimbagay ah. Paiso. Saan ka nagaramat itinarahan ng imbaga? Wala naman parity ah. Saan ka nagaramat itisagat? Saan ka nagaramat itiyakal? Saan ka nagaramat agate imbaga na agaramat ka iti kayo sentro. So handa nga imbaga nga hanggang nagaramat. So mabalik ka din nagaramat ito. Awanin na ta darot yung baga nang aramatin na ni specify na lang aro din. Hasta ka din ti Diyos kamsa. No imbaga ng timay sa abana, saan mo na sa pulong di saan ng imbaga? Ano? Ang kaspagaligan siya ano una itin mo na ito'y kini Dennis, the technical department, hindi si TP693, the radio technical department, na. Masapol ka din ibagan na, saan mo may itin kiniwa, saan mo may itin kiniwa, saan mo may itin kinihaston. Masapol ka din ibagan mo kasi bro. Saan na tani, bagang rin pa kayo tidanan. Dayay. Na-specifico. Na ito doon. Ada may isa, ada yung terminals, kaya ini public places, ada ito'y kunandan ng comfort mo. Dahil ito, pagisbuan, dahil ta, may pagkatasa, yung binasusan ito. Ang pagisbuan dahil ta, lalaki ng babae. Sa tanda nakakabili yung nagdabi mo, makita mo, male. Nung makita mo, he. O nagduma, she. Nagduma, gentle. Ladies. Nadayay. Punta, nung sing kalalaki ka mapangkaya, nakita mo dahil he. Kung saan nakita yung male. Kaya nang sa may parubos ka kalalaki nga sumriti dyan nga, mapanagsiya. Kanya, masapol ka din ngay, baga na saan ka mapapan dito she. Saanin padadya lang aro din. Baga na no sa dino nga mapalubos sa mamahan. Kasta ti Diyos, kasta ti rumbang nga pag nakaawa kayo itinakon ti Diyos. Nga no saan na ngayon bilin, saan na ngayon baga nga, saan ka nga mapan, no yung baga na di papanam, so mapangka. Anya, so ano ko na nanya, di ko na may panggap, iti musika, iti panagdaydayaw, kaya kuha na, brother Ray. Efeso chapter 5, verse 19. Nga agsasaw kayo kumati mapakuyugan kadagti salmos kanim himno kana espirituana kan kansyon ngay kan tayo iti apo kati tuktukaryo kadagiti pusoyo. Ayun.
So, ang dapat pa nito karan. Anda pang ito kara. Ada pangitukaran. Awan ti problem niya, di kasano garod din, di idangdagay mo na tan, niya pangidanggayan marod. Ada ti specific a pangidanggayan uno pangitukaran iti Pagkanta. musika uno iti kanta pagdayaw iti Dios. Anya dayay bro. Ngayay, puso. Una na. So, Okay, puso. no saan Nakem. no saan rikna, Panunot. spirit, panunot, dagita. Dagita, idanggay mo dita ti panagkantam. So, ti gutugutan ti Diyos, iti panagkanta, dagita anak na pagdayaw kang kuwana, gutugutan na dayay sincerity. Okay. Sincerity. So, naduma ko na ito, naimpusuan. Okay. So, naimpusuan na panagkanta, kahit naasawa, idangdanggay mo iti pusom, idangdanggay mo iti riknam, idangdanggay mo iti panunot mo. In other words, sincerity na dyan. Masapol nga sincero ka, na dyan mo na niya pwede sincere, napasnag. Napasnek, napudno. Napudno ka nga agdaydayaw, napasnag ka nga agdaydayaw, awanan sa bali nga kalamidon mo agkanta ka. Anya? Ano yan? Imbaga, hana mo imbaga nga, idanggay mo iti gitara. Hana masapol nga, iparit na nga, saan mo nga idangdanggay iti gitara? Okay, okay. Saan mo nga idangdanggay iti kumbo? Saan mo nga idangdanggay iti piano? Hana masapol nga, ibaga natin kasta apay bro. Kaya natin baga na lang Roji umisong nga ramata mo. Nga pangidanggayan. Pangitanggayan. Kasi lamang nung mapangkat yung may isang lugar, katada na katudo niya, this way. Ano mga ibaga nga, that way. Ano, this ko na lang aro din. This way. Oh, hana nga, hangka mapahan, hana may ibaga nga, hangka mapandit. That way. Uy, hana this way ko na lang. No, yung baga na this way, nung na, saan mo nga sa kulan na yun? Ayan na nga, hindi maiparit nga papa na. Uy. Ang magkapatawanan nito, ay mabalik kaya na ito. Damo sa baliadalan nito, mabalik nito. Awang mo din na ikabil ito yung maiparit. Makikita mo lagaro din this way. Uy. No, yung baga na niya, ti pangitukaran, isuray dyan, ti aramidan. Saan tayo nga sa kulan din, saan na nga yung baga? Di lakit na makabasol tayo. Di mo bro? Uy. So, di argumento ako na lang nga awang mo, ti baga na nga ako. May parit. Bilin na may parit. Uy. Nga na yung kalintagan nga rason na dyan. Uy na. Apay ngamin, tayo baganan, di specific ang pangitukaran. Uy. Ano? Noon na lang nga, dati agdingid ka, dati broadcast, di Church of Christ, di DCTP, radio data, AM. Ano nga? Ni, kung nagadong radyo dito Ilocos. Ay, agdingid ka dito nga, dapat jibigan. Dapat di radyo di abroad, dingil ka dyan, ano ka di. Imbagang lagarudan nga di specific mo nga DCTP 693. Ano mo nga sa kulay na niya, saan ka nga dumdum nga gijay ko ha? Saan mo nga dingil niya, tawang kami dyan. Mo dingil niya, tawang kami. Ano yung masabla niya? Uy. Uy, na ang masabla niya. Isang naglawag kapsa, naglawag kagayang nga ti panagday, kasta kami teachers of Christ. Nga ti panagdaydayaw iti Diyos, kad masapol nga in the spirit and in truth. Yung sincerity, ken mayan nato piti sa una. Mayan nato, tama na, thy word is true. Ako na ta, narigat timang nayo, narigat timang kisay. Ijay rugrugi. Asideg, iti rugrugi, iti nasanto na surat. Ibagbaga na dyan, kaya di mo kasayan. Pakabasan niya bro? Jay proverbio. Ay, jay nga di jay. Jay nga di jay. Deuteronomio. Deuteronomy. Nyati ko na naging Deuteronomy. Chapter 5. Ay, dakitan tayo. Nya ko na naging bro. Chapter 5. Tapos di hasta ka mamuan man, dagiti kagayam tayo. Kaya syempre may pakamo ka dagiti. Dumdum nga nang tudon ti balag ti Diyos. Uray ti irugrugi na pa ilang, tinasan pa na surat, iti Book of Laws nga na tayo, iti katengan na, kan iti panaglupas. Ti maudya libro, tinasan pa na surat, at dati palagi. Diyo muna bro. Chapter 5, iti Deuteronomio, verse 32 kan 33. Yan na. Da kayo tong palingin to nga ramiden nga ro tikas imbilin kada kayo ni Jehova Diyos yo. Di kayo to sumyasi oray ti makanawan, wano ti makatigid. Magna kay tulang iti amin at danangan ni Jehova Diyos yo, imbilin na kada kayo. Tap nagbiag kayo, ka nagbalin kayo ana imbag, kan tap no manayon, dagiti alaldaw yo, iti daga, atagi ko inyon to. Ayun, dito imbilin na dito, kada Israelites. Hindi pa ilang imbilin na. Tap no mataginayon kayo to, gidaga
Tagikuain da. Nya di nga daga. So dito dayjay Kanaan. Kanaan, data. Iti katengaan ti Biblia, sila ti katengaan at ti katengaan ti Biblia, Salmo. Salmo chapter 17, no, di nagbidot. Ito ti katengaan ti Biblia. Iti asidot ti katengaan ti Biblia, ti Proverbio, adabalaan man ti Diyos. Pakasarakan libro. Yan dayjay 14. Proverbio chapter 14. 14. Verse 12. Verse 12, kanya mo na. At dadalan akasla na lintag iti may sa tao ngem ti tungpal na daldalan ni patay. Correct, dayjay. So, yung example mo tayo, bro, this way no una na, Oy. dahil this way, ipagnaam. Oy. Nakatagdaros mo dahil nakadaldaros iti may sa dalan, nagmaya tapag naam. Oy. Di mo, titungpal na una na, Daldalan daldalan ni ni patay. Sumiyasi ka namin ni this way. No una ti Diyos nga ti aramatan ket puso ti pangidanggayam, idamdanggayo iti puso yung una na, idamdanggayo iti nakem, panunot ken iti rikna. No una na saan mo idanggay iti Urean niya ang instrumento. Urean niya. Na mechanical. Mechanical. Kasi ti gitara, piano, kumbu, akordeon, dapat yan. Ada, oy. Ken harp, kung nakapalita ito. Ano yung, dapat yung puyutan ng silindro kung natin Harmonica. Saan niya? Oy. Ano di ka iti rigna, iti puso, iti panunod, iti spirito. Iti ikaw dyan na libro, sa bayan ang sirat, nasan mo na surat bro, at dapay lang balaan ti Diyos. Oy. Anya ko na, niti Apokalipsis. Chapter 22, iti 18 ka 19. Nagbatad nga iti ko nga syak itong galmay sa adungeg kadagiti sao ti padto daytoy pagbasaan. No addanto mangnayon kadakwada ti Dios inayon nanto kenkuana dagiti panaplit anay surat itoy pagbasaan. Ket no addamang kesay kadagiti sasaw ti pagbasaan daytoy apadto ti Dios ikatenanto ti panakabagi na iti kayo ti biag. Kini jay na santo na syudad ken dagiti banbanag anay surat itoy apagbasaan. Ngayon ko nadamot ko saan ka numot nga na inayon? Ay, adama sa bali nga argumento na nga. Iti may kandua. Adama sa bali. Iti may kandua. Na-refute tan. Lejo na yung unang argumento. Kaya nada, awang mo tibili nga di kagaramat. Oy. Ada may kandua bro. Makatulong na tamang papintas. Iti panagdaydayaw. Datay kas nakalam mayalo-alo. Napipintas, nagmayat. Di pa nagdindingag. Kung nada bro. Kasi ano gawag mo dayay? Makatulong mo na isog ka po na nga agaramat na. Kung na dahil in English, expedient, brother Ray. Expedient. Mangpapintas ka no. Ngam, bro, saan mo nakasapulan nga papintas ang tibilin? Oy. Saan mo nga masapul nga papintas ang tibilin? No, kung na nagkangkanta ngay danggay, iti pusong daita, ti makayayo ti Diyos. Saan mo nga nayunanin Saan mo nga nayunan na? Ay, saan mo nga nayunan na tadalang? Papintas sa diyan, pananayon na yun. That is an additional. It is not an expedient. Additional na yan. Apay ngamin, una ka duwa teraramid mo. Agtuktukar kan Kanta. Oy. Playing and singing. So, two different actions na bro. Oy. Nakapinsure pa iti panunod mo jay. Panagitara mata, kasano no, nagsila no yan. Jay kita, na. Awan ay, sursuro na latan na jay kuan. Dagiti na doon pa yung kumbungbog, tungkod-tungkod pa eh. Oy. Ano? Dagiti kung kuna tayo mangpapintas. Then mangpasayaat. Ngam no additional daytan, imbilin ti Diyos. Nadigitig nga, ibaga, kagayan, baso daytan. Oy. Anya? Ta-additional daytan eh. No imbaga ng ti panitokaranan, kat isotirik na ti puso, ti panuno. Saan mo nga kunaan, napipintas dayto yapo. Napipintas dayto. At dahil example sa iti na santo na surat na bro, na naramid nga ko na damang pasaya at kuma. No malagip mo, hindi may transfer, dahil lakas at itulang. Kanya may transfer iti Jerusalem. Nailugan dahito iti may sa karwahe. Karwahe, kung tayo dahil iti local parlance. Tatak na native call, karwahe na kami nga IP, na igamtol ko namin. Na naitama iti bato. Di gulong. Kanya? Di pa itama na iti bato, mauyos dahil lakas at itulag. Matnagad dahil lakas at itulag. Ngayon may sa amanagan usa.
may sa managan usa. Tinangkin nakakita. Katanya dinakamit na bro. Tinaray na dahil ito, sinarapan na. Sana. Sinarapan na, tapos na nga lakas at itulad kag saan kumagtid na igidagaan. Anya din intensyon ni usa na pintas? Oo, napintas Pintas, Oy, na kaya oy, na oy. igidagaan ay diyan. Lakas at itulad. In sakripisyo natin, tasaan mo ba niya pagkatin lang na dyan di may sa? Wine. Anya, in sakripisyo na, sinarapan na dahil ito. Ngaman niya, tinaramit ni Diyos kan na bro. Ay, kita pinatay ti Diyos. Apay niya pinatay na. Kaya no, tibilin kijay nga daan nga tulag gamin, kat saan nga mabaling nga basta igamalatan kung siya sino nga tao, di jay, tibilin. Dahil daan ako Oy. Ang babalin. Oy. Masapol nga dahil nila na pusgan apapadi kan tribu ni Levi, di mabalin nga mangsagid, di dahil mabalin ang mangimad. Oy. Di dahil patpay masapol mo pa. Di mangimad, di dahil ngam ni usa, oray ko na tayo nga isuna ka padi. Oy. Oray isuna ka pututan ni Levi. Ni Levi. Anya? Sinagi na saan mat nga iso tinapusgan. Oy. Sana may sa kadag tinapusgan ang mangsagid, mangimag. Bueno, anyaman kumay, di lakas at ulan. Anya tinaramit ni Diyos. Pinapatay nga ro ti Diyos. Patay ni Diyos. Oo, tasan nga amin nga na yung bagarami din, daddo madya panunot mo, kat umiso. Wan, oray no mo, di pa nakita mo at napintas. Oo, napintas. Oo. Napintas di mo instrumental music niya, bro. Oy. Lalo na barbaro. Okay na. Ang magpasi kumitara ng dayta ka haang nga may parban no iti panagdaydayaw iti Dios. Saan mo katem dagitas sumil sila nga instrumento musika iti panagdaydayaw iti Dios. Ano pa dagiti examples bro iti nasanto na surat. Ano dagiti examples nga mangited kada tayo iti kapanunutan nga saan agaputan na pintas kinaimbag di panggap mo. Okay. Anya, no may salumasing matay tayo sa ti Diyos. May sapay di dapat di tutulong. Itutulong bro. Mong konsadetan galat sa ti Pilipino ti tumulungan. Okay. No paya damo ka ti Pilipino di damo tumulong. Tata. No makikita mo di may sa nga nakurapay katawang mo ti itulong mo ang kwarta. Na kaya mo nga tulungan dahil na hurapay na ma-hospital di baginan, kakaasi dita, nag-uy-uya sa tirigan na tulungan dahil ngam napaka nagtakaw. Tapnitin mo lang kayo tulong. No, napanwin nalat kwarta ni Karumamon, itulong mo. Nasaya dahil. Nawa na nga nasayata kat no nagtakaw ka nagtakaw mo. Kanya di ko na ti Biblia may panggabi dito itutulong. Kasapulan di panagtrabaho. Ang trabaho ka may pay ti bagin, may pay ti pamilya, ken may paay iti pada matao. Ay tulong mo. Dayan. Isut ka po nang no ti may sa banag nga kada tayo ket nasayaan. Anya? Ngem saan met nga may kanatad dayt ay ti Dios. Awan siya serbi na taramin bro. Oo na. Awan siya serbi na. So saan nga ron nga nalintag nga kung tayo nga makatulong na yan. Okay. Saan nga nalintag apay? Wala ka maisalumasing iti Diyos. No iti tao makatulong kuna na ti Diyos saan? Tati pakapunakan ti Diyos kan pakayaywan na isurayag kanta ituktukar iti Puso. Basta nga madamay may isa. Dapat dagiti dadto mga argumento bro. Anya? Apay katno isumad dayta tinararamat day dana tulak. Wine. Oh, diyan. Isumad tinararamat day dana tulak apay nga itaktan ke malagip mo ni David. Wine. Ni David. Wine. Naglaing nga tuwari ti arpa. Wine. No, apay nga nararamat na. Iti Psalm chapter 150 kuno na. Dayo yu ti Dios kadagiti nakwerdasan kuno na. Nakwerdas ti gitara sa danto na. So, mabasa dita, letra por letra. Wala na, mabasa dita, tidak na tulang. So, kasanungan mo, di panagtaming tayo dita, bro. Dita, dangarot ko na nga pakabasaan na ya. Uy, Dapat pakabasaan. pakabasaan. Dapat pakabasaan, napay nga ko na yung amati. Uy. Saan man nalintad dita. Wine. Ayan. Well, laglagi po tayo nga awan tayo ni Kidana tulang. Wine, dayay. No saan mo ang maawat gayang kabsa? No saan mo ang maawat nga ti ayan tayo itan alintag ket iso ti Ebanghelyo ni Kristo wenno ti baro at ulang. Sigurado nga saan mo ang maawat
nga iparparit ti Diyos ti panagtukar uno panagrama ti kanya mga instrumento musika iti panagdaydayawan pa na. O na sigurado nga tanda nga talaga maawat no kasjay. Owan, ngamin hana maawat nga awat tayo niti daan. Taadaan nga tulag. Nawat tayo niti daan na tulag. Saan tayo nga bibiyag iti daan na tulag. Idi kuna ti Diyos agtukar ka, itukar mo, agdaydayang nga babaan kada tinakwerdasan nga instrumento, gamgamigam kuna na pa nita. Bro, kas kini Ari David. Nga nang surat iti kaduan kadag iti Salmo. Tahan mo kay sunami din ang surat ng kaduan na kadag ita sinurat ni Ari David. Kat mapapati nga sinurat natin Salmo 150. Ngam day taawan tayo ni Tida. Wan gore kaya brother samta pa da malagip ko kay. Dati nang ibaga kanya apay ngay ni Kristo ket tinungpal na matidan nga tulag kuna da kay. Tayo nagsaya. Oy. Ada nagdamag kat kas kaya da na malagip ko nga siya nga apay ngay ni Kristo ket tinungpal tidan nga tulag ket ditungpalan tayo matidan nga tulag ta ni Kristo ket tinungpal na kuna da. Kapta nang ibati tulidan. Wan nang ibati tulidan kuna da. DJ te argumento da dagiti daduma. Correct na ta. Oy. Tapos kumunte. Tapos na sa anak na yung may, kung na tapno, Mangteti kapya. Mangteti kapya, mangteti espada. Espada. Ano na. Kaya sa anak nga umay, tapno punasan, tilintag, no digat mangtungpal, itilintag. Tapno yung amin kat natungpalan, awanan. Anya kat natungpal nga rin, pa kay Serbianan. Awanan na. No natungpal, pa kay Serbianan, awanan. No natungpalan tilintag, awanan. Alpasay. Gusto da jayan. Nagpatinggan. Nagpatinggan. Apa yung nagpatingga at ka diti ibagbagan ang nagpatinggan. At ka di ibagbagan ang nagpatinggan kinapunas. Lakitaan naman iti Colossus chapter 2. Adalan naman di bro. 1 Chapter 12. Medyo tibagbagada kahit. Colossus chapter 2, 12 to 14. Niya ko na bro. Naitabon kayo anay kuyog ken kuana iti panakabautisar. Isumet nakapagungaran nyo anay kuyog ken kuana gapo iti pamati iti panangaramid iti Dios. Magungar ken kuana kadagiti natay ket da kayo idinto natay kayo gapo kadagiti basbasolyo ket ti di panakakugit ti lasagyo inikkan na kayo ti biag anay kuyog ken kuana pinakawan na tayo kadagiti so amin basbasol tayo. Pinunas na ti maibusor kada tayo iti surat anak kailanadan dagiti bilbilin. Yang verse dan bro? 14. Pakiulit. Pinunas na ti maibusor kada tayo ti surat anak kailanadan dagiti bilbilin anang parigat kada tayo idi ket isu pinukaw na nga inlansana iti cross na. Yan. Surat ito ni Apostol Pablo kada iti iglesia sa di Colosas. Suno kada iti Kristiyano mambubukol iti iglesia sa di Colosas. Kung nanawanan, pinunas na. Anang parigat kada tayo. Nang parigat kada tayo. So, pinunas na. Awanan. Ada pa may sa iti Hebrews chapter 10, verse 9 and 10. Saritaan na dita, may papaan iti idadatan na po tayo ang Iso Kristo yung munagon daway. Anya ti panggap na. Okay? Kita man? Well, ada di mabasa iti Lucas 19:10 kuna na, imay ka anak ti tao kuna na to seek and to save that which was lost. Tapno sa pulan kini salakan dagiti napukaw. Kuna na. Kaya iti Hebrews chapter 10 verse 9 and 10, anya kuna na bro. Kalpasan na kuna na adtoy umayak to tapno ramidak ti pagayatam. Ikaten na ti muna tapno ipasdek na ti may kadwa. Ayun, sa saritaan na di ti dua tulag. Anya, di yung muna kuna na iso dati muna tulag, tidak na tulag. Kaya di may pasdek na may kadwa iso dati baro tulag. Ani ako tayo ang Iso Kristo rita. Hanata ni ako tayo ang Iso Kristo ko sa balbaliw. Ang balbaliw tilintag. Sa balbaliw tilintag. Antay mo kin baga magbaliw tilintag. Di tapay lang nga kanito nya. Ngan tinuna na dita. Unasan na, take away, kung na, DJ mo na, ganti pastig natin may kadwa. May panggap, iti panagbalik tilintag bro, anyan ko natin ang santo na surat. Hebrews chapter 7 verse 12. Hebrews chapter 7 verse 12. Tanog balbaliw iti kinapadi, masapon ngagbaliw mo tilintag. Yun. Apay kami niya nagbaliw iti kinapadi. Ilang mabalin nga, balin apadi, tidak natulag,
Kag isulang dagiti kapututan ni Levi. Levi. Awan di makakontes iti dagat. Okay. Dagiti lang kapututan ni Levi isulang dayjay ti mabalin nga madudukan nga padi manipud kamatuan kag kadagdag serbi iti templo dagiti Levita. Dagita amin nga serbi iti templo dagiti nga katulungan dagiti papadi. Now, adda kadi ngamin ti inheritan sunod tawid ni Levi adaga. Awan. Iti Kanaan, awan. Awan. Isulang, awan ti tawid na. So kasano da magbiag. So babaan iti parang serbida iti templo. Dahil tatilintag, bro. Dahil tatilintag. Nga man niya tinaramid. Apay nga nagbalik nga kangatuan tayo apadi ni Kristo. Nagtawda na kadi nga tribo ni Kristo. Sa kadi niya, kung tayo Iso Kristo, kat nagtawd iti tribo ni Huda. Saan nga ni Levi? Ngam apay nga nagbalik na padi. Nga iso ti kangatuan tayo padi hanga dali. Nga ti kinapadi na kasi ti kinapadi ni Melchizedek kung ng Hebrews. Ngamin kung na ti Hebrews chapter 7 verse 12 again bro. Tan nagbabaliw ti kinapadi, masapol nagbaliw met tilintag. Nagbaliw ngamin ti kinapadi. Okay. Niya po tayo Iso Kristo iso ti kangatuan a padi. Iti agdama. Iso ti kangatuan a padi tayo. Awanan ti sa balipay. Ano? Kat nung nagbali di may panggap, di kinapadi mo na nagbali mo ti kinalintag. Nagbali mo ti lintag. Nagbali mo talaga ti lintag. Nagbali ti lintag. Isot ka po na, ustulaw na dyan muna na ti chapter 10 verse 9 10. Ikatin na dyan muna, tapno may pasdag na dyan. May kadwa. We are no longer under the Old Testament. Idi at dali pindagan niya po tayo Iso Kristo, Brother Ray. At dati instance, una dati gundaway nga ang napanigay may sabantay, kung na Mount of Hermon, nahaantay nga contest daytan, noon niya man itabantay, tata si Murot dayjay inner circle day the apostles, at talo si Murot ko na. Awan sa balan, saan niya Apostol Pedro, na Apostol Juan, kani Santiago. Kat bayat iti panang kita dati ni niya po tayo Iso Kristo kalpasan di pa nagkararag na. Nagbaliw tilangan na. Nagbaliw at adda manipod iti nagtakdiran na dati manor nga gwapay nga tattao. Nga iso ni Elias. Nga iso ti may bagi ka dagiti mamadto ken iso ni Moses. Nga iso mo ti may bagi ti lintag. Ken adayten nga ni Jesus. Nga iso ti may bagi ti paruatulan. Hindi ko anang hangad, nagdi talong apostol, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, nakangad di may sa atimag anagapu iti langit. Iti Matthew chapter 17 verse 5, Brother Ray, anya ti kunati itimag. Idi agsa sa pailag at to'y timay sa nga ulop anaranyag, nga linunungan na ida, kad to'y timay sa atimag ti ulop kinunana. Dahito iso ti anak ko dungdungwag, iso apakay ayawak, iso ti denggenyo. Ayun. At namin talo nga tao dyan na niya, ni Elias, ni Jesus, ni Moses. Nya? Kat kuna na ni Apostol Pedro, kaya po, garamit kami talo nga abong-abong ditoy, may sa kin Elias, may sa kin ni Moses, may sa kin ka. Ano na, hindi ko nagsawapailan. O niya, tinaramit di Timat, inkap na ni Pedro. Nya? Inistap na ni Pedro at nagsao. Anya, di ko na naulit, Brother Ray. Dahito iso ti anak kadungdungwag, iso apakay ayawak, iso ti denggenyo. Well, dahito iso ti anak kadungdungwag, kasi no ti tutugon na dyan. Ni Kristo. Ni Kristo, ni Apo Jesus. Iso ti pakay aywak. Iso ti denggenyo. Iso ti denggenyo. Okay. Hana na yung baga ni Moses, muno ti lintag. Sana na yung baga ni Elias, muno ti mamato. No di ka ti baga ni Kristo, iso ti denggenyo. Gusto mo na po Jesus, iti John chapter 14. Kanya, verse 1. Nga kuna na mamati kayo ti Diyos, kuna na ti Diyos Ama, mamati kayo magkanyak. Iso kuna na ti Diyos Ama, kuna na isok na ako dungdungog, isok ti denggen nyo. No isok ti denggen tayo, na po tayo Iso Kristo, nga isumot lang, tinaipas na kiti baro atulag, isong arot ti authority tayo. Nga awanin sa bali. Ang nga ni Moses, itong denggen tayo, nga isok ti manibagi ti lintag. Saan mat nga ni Elias, nga isok ti manibagi kadagiti mangmanto. Ano dagiti argumento dagiti may tutudo nga kasakulan ti instrumento musika Brother Ray iti panagdaydayaw ti Dios. Ngem kadagita pelaan nga lawagan. Agkurang tayo ti oras tapno talantanon tayo iti aming arguments may panggap kadagiti mangisiksikir nga kasakulan ti instrumento musika iti panagdaydayaw ti Dios. Ngem adumat
Adungat ken umdasen ti tallo wenno duwa takna ti Biblia, babaen ti duwa wenno tallo nga witness ket mapasingkedan ti sao. Witness ditan ti Dios, witness ditan ni Apo tayo Hesus Kristo, witness ditan dagiti ni nagsurat iti nasanto na surat, tapno unaenda nga ti gayang pagidagayan iti kanta iti pagdayon ti Dios katawan sa balan sana ti puso sanya ti anyamang nga instrumento musika. Kasta ti Church of Christ kapsa. Dahil ti maysa kadagiti pagilasinan no anya ti wagas ti panagdaydayaw ti pudno nga iglesia. Ti pudno nga iglesia kapsa agdaydayaw iti espiritu ken iti kinapudno maibasar iti nasanto na surat ken agdaydayaw daytoy nga awan ti instrumento musika malaksid iti puso. Manayan dagiti problema ken dagiti saludsod yo mabalin nyo idan kada kami babaen iti text message 0917-179-9768 0955-361-2819. Bueno, saan mabalin nyo tag-comment iti messenger, mabalin nyo magpipasa dahil kada kami. Bueno, saan iti comment section, iti DZTV693, ti dalang, ti pudno, kan ti biyak. Kablawa iti kapsat, kinagdami na dumdumgan, kaya kastamatan, dahil iti nag-react, kada iti broadcast tayo, kada iti views, na dumandanon iti sangaribo. Actually, Brother Ray, no madanon iti makalawas, dumanon tayo mo iti sangaribo nga viewers. So, kailangan iti kangatuan, kada iti amin yung religious broadcast, iti DZTV693. Pagyaman tayo kada iti daduma, iti problema yun, kunakmanan, nga sana mga masumbakan, iti may sa lang setting, mabalin yung ipasa kada kami. Anya, again, 0917-179-9768. 0955-361-2819. Awisin na kayo, may pagdaydayaw kada kami, ti Galimuyod, Rubio Galimuyod Ilocosur, adarita ti Galimuyod Church of Christ, kung na meets here, makita yun dita, ti pagdaydayaw ti Church of Christ, ken adda ti Jaya ti Church of Christ, ken libre. So ti Bible correspondence course, i-message nyo lang kada kami, di tarigagayo, Ilocano man uno, English, ken mangjijaya kami ti home Bible study, nakasagana kami, nga dumanan kada iti pagtangan nyo, iti oras kin aldaw, akong pinyente kayo. Bro? Okay, nambag panagdangmanan kadagiti ti marabay ket pagyamanan ti oras ken panawin yung enpayo. Tuloy kung sa tingayel nyo, Samuel Alejo Bagsangi Senior, Reynaldo Arquines Guerrero Jr. dahil ti dalan, ti pudno kan ti biyak.